pa nakarikna, tirigat isupply ti danom ti Ananao Integrated School, iti tayo maabra. Imo na nga napektaran iti pasdek water system da gapu iti road widening, ken ita, nabatan ti nakulukol iti napanatawan ng water source ti eskwela. Kuna ti school principal, iti panagsublina mga idaulo ti eskwela, may sabulan ng tinapalabas, ti problema ti danom, ti may sa kaniti na ipasabat ken kuana. Again, ti envision ko for the meantime that I have to make a way tap no malesen na struggle to being kasi usually nagsasaduda agi tubo dati galon agi yubing for the meantime kasi because of the scarcity of water. Iso kas temporary source ti danom, na simbadig iti rainwater catchers ti eskwela, baba ni ti pondo manipod iti MOOE. Tanlo na kilowater tank ken ti monang nga naramid na deposito ti danom, ti pagdiretsuan ti danom ti tudo, ken kumamang kaniti na-establish our water outlet. We came up with using or maximizing that rain data. So we use yung rain catchers of water. Tap no, for the meantime, this is temporary solution. Ti maurno nga danom ti mausar kaniti non-potable needs, kasi panagsibog kaniti mula, ken mausar iti comfort rooms. Ti great advisor ani Teacher Madeline, saksi ti kinariga ti supply ti danom iti eskwela. Iso atunggal ted ti danom, napateg kadukada. Deta tornong yun itudo. Well, Jadi sir. panagtudo na rin. Di nagtudo di sangal daw. Kapag kami nagtayo na, di man hindi. Okay. Kami nagtayo, sir. So exclusive na dito yung pagsibog. Pagsibog, sir. Kawalan di nalos dito kasi dyan. Walisan ka lang. Walisan, sir. Sagad-sagad na. Dito supply ti danom, sir. Iso ti may isang nuhaan nga iso ti katalaga nga kadakulan nga problema mo dito Ananao Integrated School. So temporary lang dito. When sir, kasi ti nombrami, thankful kami kini Sir Eugene tal level up dito rain catcher me. Dati sir, kasi lang ni DJ galon nga nay kantito ti host na nga pababa ti drum. Kasi lang sir, so thankful kami kini Sir Eugene tanay remedyo na. Mangnamnamadaan na anay nga mausar, dagiti rainwater catchers, itatama pasungada di posible panagtudo na iti masungsungit ngal daw. Kalikagom di school principal amadan di permanente solusyon ti problema da ti danom. We are trying to look for another place na kung saan maghahanap ng water na nearby the school matlaan. If possible no adda. Pero kung nadamot lang nagiti some of the teachers and some of the community members in Barangay Budak, adda kano possible source ijay aday basit yung masapul lang ti solar dapat timang pakarejay kasi dayjay na-drill dito yung circuit ti source na kat electricity matlaang but knowing the distance dayjay place ng pagbagada hindi siya aabot dito sa school so that's why through solar panel na water system yun ang pinoforesee namin or pinopush namin that in the future or the near, hindi lang sa future, mas malapit na sana. Kasi before sana mag-end yung rainy season natin, meron na tayong source ng water. So that's why I'm asking support from our stakeholders, our LG officials, our government officials to, of course, to assist us and to support at with these projects. Ti Ananao Integrated School kadadan tinasurok 5 kasot na learners, manipot kindergarten aging iti grade 12. Iti baet akarik karakwada, ti kawan permanente ang pagtuudan ti danom, mangnamnamada, nga gubuk tumetlaing ti tulong, tapno masolbar ti supply ti danom, iti eskwela. Archie Lorenzo, Balitang Solidor.